Stay put lang kita, di da balay ay pag ginawas. Partisipar kita tanan. Ginpaagi hakanta han rapper kay JD an iya pag-aghat sa mga tao nga mag-stay at home. Ginpapatuman man gud yana an enhanced community quarantine diin igindidiri an paggawasan mga tao haira panimalay para makalikay ha kadelikaduhan nga darahan COVID-19. Nag-viral naman dayon ang music video nga ginpost ni JD kun diin ginkanta niya an iya self-composed song nga ginyaranan nga Home Quarantine. Nahimo ko ang kanta nga Home Quarantine kay gusto ko makahatagin mensahe nga tanan nga makakakita nga makakabatihan to nga kanta nga diri laha rumamay at ginaatubang niya nga krisis agi hiton COVID-19. Umabot na sobra 5,000 views nga 412 shares naman ang Home Quarantine video ni JD sa social media. Mensahe ko para nga tanan nahangyo ako nga stay home lang kitang tanan ngan ayaw kita pagawas kundi gud importante anaton la katagawas. Una-una naton ni taton tagsa-tagsa nga pamilya anang pamilya mga frontliners nga mas ginpili magtrabaho kaysa magstay ay rawas. Gintik kang nang inididahan Marso 21 tigdanala nalisang panik. Nagpapadayo naman paghimuhin mga nakakaliaw nga video sa social media ni JD. Butang nga nakakaiban gihapon han boredom han mga tawo. Ginshoot ni JD ang iya music video hasulod han iya kwarto. Pagpakita nga may ada produktibo gihapon nga mahihimo samtang aadala ha panimalay. Ati Jaja para han MOR Sikat Petron. Naton pasalamatan trabaho hospital frontliners sa kakarsadahan sangit hangyok ko lahat iyo mga kasangkayan stay home lakita tanan para tat kataluwasan home quarantine.